Because the idea is we have this personal witness, right? It's about how it changed me. Lebo máme tam ten aspekt osobného svedectva, ako to zmenilo mňa. And I still think personal witness is one of the most powerful ones. A myslím si, že osobné svedectvo je to najsilnejšie. Because it doesn't, like, say, if a preacher comes and preaches, they say, well, you're just saying that because it's your job. Lebo napríklad, keď príde kazateľ a káže, tak môžu povedať, no ale hovoríš to preto, lebo je to tvoja práca. But if it's a friend of yours, it's a family member, and you're saying, I'm just sharing this freely to you because I love you and I love Jesus. Ale ak je to niekto blízky, nejaký váš priateľ alebo člen rodiny, tak vám môžem povedať, že ja to robím proste slobodne, lebo záleží mi na tebe, milujem. It has more of an effect, right? It carries more weight. Má to väčšiu váhu a väčší efekt. And the reality is the professionals most of the time will never be in the places you guys go to. A pravda je taká, že tí profesionáli nikdy nebudú na miestach, kde chodíte vy. It's a good thing, you've actually been specifically placed and sent to the places you are. V dobrom zmysle slova ste boli poslaní a umiestnení tam, kde ste. To be a witness of this truth. Aby ste boli svedkami pravdy. So, what I like to do is, I'm not going to look at one of the, well, I guess it kind of is a big situation, but nechcem sa pozerať na nejaké veľké situácie, keď táto je asi dosť veľká situácia. What I like to do is actually show this, the Apostle Paul basically sharing his personal testimony. A chcem poukázať na jedno miesto, kde apoštol Pavel zdieľa svoje osobné svedectvo. He's standing before King Agrippa. Stojí pred kráľom Agripom. And King Agrippa just basically wants to hear from Paul, like what's going on, why is he there? Kráľ Agrippa chce počuť od Pavla vlastne prečo je tam a čo sa deje. Because I mean, some of you know the background. Paul had been almost killed by the Jews in a riot. Po takým pozadie, pre tým, ktorí nepoznáte to pozadie, apoštol Pavel bol takmer zabitý v zbúre Židmi. And what they wanted to do is actually put him to death. A oni vlastne chceli zabiť. But they didn't have a right to do it. Ale nemali na to žiadne právo. So Paul had to go on trial and they had to see what the charges were against him, does he actually deserve death or not deserve death. A teda apoštol Pavel bol predvolaný pred súd, aby vlastne sa zistilo, že aké sú proti nemu žaloby a či si zaslúžil alebo nezaslúži smrť. Paul says, I'm going to take my case before Caesar. And so they're like, okay, we'll send you to Rome. A Pavel hovorí teda, že zoberieme ten prípad a odnesíme ho pred Cezara, tak ho poslali do Ríma. So this is why he's waiting to be sent. Teraz čaká pred tým, ako ho teda pošlú do Ríma. And King Agrippa was interested to find out what Paul, why, the whys, basically. A kráľ Agrippa chcel vedieť proste prečo. So, starting in Acts 26. Takže skutky, kniha skutkov, 26. kapitola. Let's read the first 6 verses. Tak 26. kapitola knihy skutkov, prvých 6 veršov. A povedal Agrippa Pavlovi, smieš hovoriť na svoju obranu. Na to Pavel vystrel ruku a takto sa bránil. Pokladám sa za šťastného, že som pred tebou, kráľ Agrippa, smiem brániť všetkému, z čoho ma Židia obviňujú. Veď ty najlepšie poznáš všetky obyčaje a sporné otázky Židov. Preto prosím ťa, vypočuj ma trpezlivo. Aký bol môj život od mladosti, od prvého počiatku v mojom národe, aj v Jeruzaleme vedia všetci Židia. Veď poznajú ma od dávna, len keby chceli vydať svedectvo, že som žil podľa najprísnejšej strany nášho náboženstva ako farizej. A teraz stojím tu obžalovaný pre svoju nádej zaslúbenia, ktorú naši otcovia prijali od Boha. So we see that Paul he begins his defense by giving a background of himself, right? Takže vlastne apoštol Pavel vidíme, že začína svoju obranu tým, že poukazuje na svoju minulosť. The presupposition or the assumption about Paul is that he's trying to start this new thing, that he's rebelling, and that he's going against things. To, čo si na myslia vlastne všetci, je, že on začína nejakú novú vec a proste rebeluje proti niečomu. And Paul's saying, you know, here's the way I'm going to start my defense. These guys know me. Apoštol Pavel hovorí, viete čo, ja takto začnem svoju obhajobu. Všetci ma poznajú. You know, we studied together. They know who I am. Všetci oni so mnou študovali, vedia kto som. They know, I mean, like in the strictest sect of Pharisees, like we're hardcore. Ja som bol s farizejmi, proste my sme... The radicals, sme radikálni.
They were very, very strict. Boli veľmi striktní. And he goes, and actually I'm not starting something new. Vlastne hovorí, ja nezačínam niečo nové. I'm right now on trial because of the things that God has promised. Ale som tu pred súdom preto, lebo Boh niečo zaslúbil. He's doing the things that we've been waiting for happening. This is not something new, King Agrippa. This is something that has been continuing. To je niečo nové, to proste Boh od začiatku zaslúbil a tak to pokračuje. What I like though is like, I was thinking about this, about Velký Katiš. Rozmýšľal som o tom vzťahu s Veľkým Katišom. Or Bušince, even smaller Bušince. Bušince, neviem. You know, so like, you think about this, most of the time you can probably walk into a place and say, well, you guys know me. Myslím, že väčšina z nás môže vojsť do niekde a povedať, vy ma vlastne poznáte. Like, we went to school together. Boli sme spolužiaci. And we worked together. Pracovali sme spolu. We were in a band together. Mali sme spolu kapelu. Our parents know each other. Come on, you know why? We know each other, right? Naši rodičia sa poznajú, poznáme sa navzájom. I mean, these are small towns we're dealing with. Je to malé mesto, kde sa nachádzame. The first thing Paul's pointing out is like, they know how I was. Ale apoštol Pavol hovorí, oni vedeli, aký som bol. He's going through his testimony, his personal experience here. A je to vlastne jeho osobné svedectvo, jeho osobná skúsenosť. Think about yourselves. Rozmýšľajme o nás. Where were you before Jesus? Kde sme boli predtým, ako sme stretli Ježiša? I mean, if you were to say, you guys knew how I was. Môžeme povedať, že vy viete, aký som bol. You know, let's think about where were you before? Kde sme boli predtým? Možno rozmýšľajme o tým. I know where I was. Neviem, kde som bol ja. I was in rebellion. Bol som rebel. I was blind and I was lost. Bol som slepý a bol som stratený. So Paul's starting, and also, so he's attacking their assumptions about him. Takže Pavel vlastne napáda tie myšlienky, ktoré oni o ňom majú. And he's bringing himself into this defense already, saying, remember, they know who I am. A prináša nám vlastne nejakú tú obranu a to, že tým, že pamätaj, že oni vedia, kto som. And he's going to start making it look really good, or he's going to start getting it interesting in 7 and 8. A to verši, teda ďalej pokračuje verši 7 a 8, tak trošku lepšie už vyzerá. A náš 12-kmeňový národ ustavične dňom nocou slúžia z Bohu, dúfa, že bude mať účasť na tomto zasľúbení pre túto nádej, kráľ Agripa. Žalujú Židia na mňa. Ale čo neuveriteľné vidíte v tom, že Boh kriesi mŕtvych? Because, you know, this promise, this hope was given to our tribes. Tá nádej, ten sľub, ktorý nám bol daný našim kmeňom. This is the thing we've been waiting for. I mean, generations have been waiting for this thing to happen. Dlhé generácie sme čakali, kým sa to stane. And would it be so weird if God could raise people from the dead? A bolo by to také čudné, keby Boh vedel skriesiť mŕtvych? Is not the one God powerful enough to do something like that? Nie je Boh dosť mocný na to, aby to mohol urobiť? So, in his own trial, he's now asking questions. V podstate je v súdnom procese a on sa pýta otázky. Yeah, he's trying to draw people into it. A snaží sa tak potiahnuť ľudí do toho všetkého. I guess as asking, could it sound so weird? Lebo sa spýtuje, proste znie to čudné? You know, like we ask the same things about Jesus. You know, would it be so hard to believe that God could raise somebody from the dead? A môžeme sa vlastne pýtať tú istú otázku o Ježišovi. Bolo by to také čudné, keby Boh skriesil niekoho z mŕtvych? And then he kind of puts it to the side and moves forward. A on tak na chvíľku to odloží na Boha a ide dopredu. And he goes from 9 through 12. He's going to talk about his life before Jesus. A vo veršu 9 až 12 hovorí o svojom živote before Jesus? Pred Ježišom. A ja som sa nazdával kedysi, že mi treba všemožne protiviť menu Ježiša Nazareckého. Aj som to robil v Jeruzaleme a mnohých svätých som pozatváral, keď som dostal moc od veľkňazov. A keď ich mordovali, schváľoval som to. Áno, po všetkých synagógach často som ich trestal, nútil rúhať sa a v nesmiernej zúrivosti prenasledoval som ich aj po vidieckých mestách. Keď som takto s mocou a povolením veľkňazov išiel do Damasku. So, takže, we see here basically he's saying it's before. Tak tu vidíme vlastne, že on vlastne rozpráva o tom, čo bolo predtým. I was against this whole thing. Predtým som bol proti tejto celej veci. I mean, I was the first in line to stop it. Bol som prvý,
ktorý to chcel zastaviť. I thought we needed to snuff it out and get rid of it very, very quickly. Mal som pocit, že to proste potrebujeme ukončiť čo najskôr. If I found out somebody in some synagogue was worshiping Jesus, I was there to take care of it. Ak som našiel niekoho, kto v synagóge uctieval Ježiša, bol som prvý, kto to riešil.